like, subscribe, dakle... Znam da je više tema u Americi naručivanje raznih medicinskih pomagala i terapija sa internet stranica i onda su ljudi sami doktori sebi u kući u svojoj kupaonici. Znam da to baš nije niti na balkanskom području, niti u Europi tako popularno, ali ipak sam za to već dovoljno puta sad čula da me malo brine i da bih htjela nešto o tome ispričati. Naime, ortodontske bravice kada ih vidite izgledaju pa jednostavno, pa to nešto je tu na zubima, pa onda se zubi nekud miču. Na prvu to može imati takav dojam, ali to niti slučajno nije tako. Pomaci zuba su strašno delikatna stvar. Na kraju svega toga nije poanta u tom da imamo savršen gornji niz i savršen donji niz, nego ta dva niza moraju sjesti jedan u drugi, znači moramo imati dobru okluziju ili dobar dosjed oba zubna luka jedan u drugi. Znači kad zagrizete, da stvarno grizete kako treba, da svaki pomak zuba čeljusti ima svoj pravilan tijek. Znači to je 1000 detalja o kojima ne znate ništa dok si, ne do Bog, naručujete bravice sa interneta i mislite da ćete sami nešto riješiti. Meni mi to malo izgleda, ja sam nosio bravice i uvijek mi je to malo izgledalo, sad će se svi ortodonti misliti da sam debil. Da, okej. Uvijek mi je izgledalo, pa dobro, koliko to može biti komplicirano, neka žica i sad je to zalijepljeno i to vuče u tu poziciju. Točno, okej. Zubi imaju tu svoju mrežu vlakana koja ih drži u kosti, kost je isto živo tkivo i to sve nekako radi, nekako se može pomalo micati. Ortodontske bravice su sustav koji djeluje, ajmo reći, kao neke poluge koje dobijete na zube, kao neka hvatišta sila budućih i one su sve napravljene da točno dođu svaka na svoj zub sa već unaprijed uprogramiranima u njih, ajmo reći, pomacima, odnosno na kraju završnom položaju. I kada to zalijepimo sve na zube, stavljamo žicu koja je također legura s memorijom, znači dolazi ravna žica koju ortodont onda navuče preko svih tih bravica i ta žica je ona koja želi doći u svoj pravilni položaj i na taj način polako pomiče zub. Ali taj pomak je strašno oprezan i spor jer tjeramo zub da ide kroz kost, a on to radi na način da kada primijenimo silu na zub, onda tamo gdje kost guramo, tamo ju malo kao otapamo, znači ona polako nestaje, razmekšava se. A tu gdje zub odlazi, tu kost za njime nastaje. Ako pričamo o kosti, onda mi je jasno da se to ne može dogoditi u tjedan dana, nego je to kroz mjesece i godine pomak. Ako išta požurimo, radimo si jako veliku štetu. Ako vučemo zube kroz upaljeno zubno meso, znači da nije bilo provjereno kakav vam je parodontni status, je li su sva tkiva zdrava i okej, onda radite štetu 10 puta veću. Onda kost, ali doslovno uništavamo s tim pomakom zuba. Nekako ti ortodonti djeluje nam svima, zarađuju ludu lovu, a šta malo dođu, malo gumice, malo bravice, malo zategnem i odem. Znam, ali isto kao i svaku drugu specijalizaciju. Ja isto mogu samo čistiti kamenac, pa ti ne vidiš koliko sam ja godine učila kakve sve detalje. Da bi to razumjela, tako i ortodont. Moraju sve skupa izračunati gdje vama to sve stoji. Da li je neki problem samo u zubima ili problem i u kostima. Nekada znamo da moramo i kosti, cijele čeljusti operirati i pomaknuti naprijed ili natrag. Znači to je jako puno planiranja i to nikako nije površno kako se možda izvana čini, zato što su oni brzi i spretni, pa to dođete 10 minuta kontrola, cap, cap, druga žica, idemo dalje. To izgleda jednostavno, ali u podlozi je puno toga. Kad ste pri samom kraju terapije, onda vas doktor stavi na onu debelu, ajmo reći, čeličnu žicu koja izgleda stvarno jako rigidno i drži zube na svom mjestu i tu zadnjih nekoliko mjeseci više nema nikakvih aktivnih pomaka zuba. To je zato što čekamo kost da se stabilizira, da se sve stegne, stisne na svoje mjesto. I zato morate izdržati taj dosadni period, onu zadnju nekakvu retencijsku fazu terapije kada se sustav mora stvarno stabilizirati. Kad se skinu bravice, nevjerojatno je važno da nosite retejnere, da dobijete odmah taj dan ili sljedeći dan one obične male plastične udlage i da s njima budete 20 sati na dan sljedećeg dana, odnosno već kako dobijete uputu. Vjerujte mi, niste to sve odradili bez veze da bi vam se sad neki zub malo pomaknuo pa da budete nesretni jer niste nosili retenciju. I za to se kaže da ortodontska terapija, odnosno retencija, traje doživotno. Ja dan danas nakon 10 godina spavam sa svojim retejnerima, čuvaju mi zube, volim ih, navikla
navikla sam se na to je sve ok, ali kad ulazite u ortodontske pomake zuba, u terapiju, budite svjesni da ćete morati do kraja života zapravo paziti na to da te zube tu i zadržite. Žao mi je vidjeti puno mladih, punoljetnih ljudi koji su taman propustili trenutak da u sustavu javnog zdravstva imaju pravo na ortodontsku terapiju i da si zube slože dok im to pokriva država, ajmo to reći. I zato mi je stvarno žao kad ih vidim sad 20, 25, 30, joj sad ortodoncija, sad to moram platiti, nisam otišla na vrijeme. Dakle, to je prva stvar na koju pazite, da stvarno već oko 10, još dok su mliječni zubi u ustima, se ide ortodontu, da se ide na prve savjete, konzultacije, da vidite kad ste kandidat za terapiju, bilo mobilnu ili fiksnu. To je jedna pametna ovako stvar, jedan pro-tip, ajmo ga tako nazvat. A drugi pro-tip je da mi je isto tako žao kad vidim da su tinejdžeri neodgovorni prema svojim aparatićima na koje imaju pravo u javnom zdravstvu, koje dobiju u usta i koje nose upravo u fazi rasta, kada je to važno, da je aparatić sad u ustima, a ne za 10 godina, ali se nažalost prema njemu odnose kako se već tinejdžeri vole odnositi, prema stvarima u životu, pa ili ne peru zube, ili jedu sve i svašta, odljepljuju bravice, trgaju, gube, ne dolaze na kontrole, ta terapija traje vječno, nikad kraja. Na kraju su svi nesretni, isfrustrirani i ljuti jedni na druge. Znači, ortodonciju se mora odraditi štreberski ako želite imati dobar rezultat na kraju. Lajkajte, pretplatite se i lijep pozdrav svima koji mi dolaze na pregled ili se odlučuju doći na pregled, ali moram reći da je stvarno teško naći termine za sve i molim vas, imajte razumijevanje za to da uz mene u poliklinici postoji drugi doktor kojem ćete doći u ruke, tim više što ja nisam protetičar i ne radim velike protetske radove, ali on ima moje puno povjerenje, tako da javite se na prvi pregled i kome god od nas da dođete, dobit ćete jednaku uslugu.